Tatkum ke kubor ke banyo na ke Vatican City Channel ha social media kila pembina Bapu Francis ula khlat no na kane ke sla partai ha kerta ke prabu pra ha yingsa jung u ha kasa senta Marta ha Vatican ha ke por new lipusan step ha ke arfu wetrik na yayong arajar arpusan ha ke step sinengkong jong ke paska Easter Monday morning Upo Francis uday unong yalam ubahakmat du jong ka balang Roman Catholic. Upo Francis ulayo ia kecing stom kecingpang banring mensim bat kecingpang pneumonia. Ko para bangit baik ngidap da kecing sneusi ke khraw ba ngahap penbena ia kecing khlad no ukpa bakut jongi Upo Francis kane kade kecing penbena jong u Cardinal Gavin Farrell ha ka TV channels jong ka Vatican ha ka steps new blay ka Easter Monday u kpa bakut Upo Francis ulay kendu ka basipor ka jong u but u Vice President jong ka America u GD Vance kumta na kaliang ke jong ngaru ka karpat pibaro ki para bangit Catholic papinbu ke jing duai lem na banta ukpa bakut jongi Upo Francis